Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ngirasyong pararamba naga party HSPDP naga party UDP buat naik kiwai party apa kacing dalam kejonga ngirasyong ngirayo perhat ha kabayadai buat kanai ke MDC election ha kabakot mangabat kiri romba ibadon siya kiwai party ngirasyong ya karena cuma berdukan sing buat lada kepor kalau khamslam ngiyui usam larang ba ubadon kecingket kali ubarabiang kecing nang jingstan kuno bangkit ya kelengkor hapo kamau kenru kecungi hoy election ngempua manya kedukti lane paikmat sekiwai ki party andrai ya kecing sisya ngin hab ya beni ngakan mau ya tadi hawara car khatra asin ngejob na party UDP kecing lek ke jonga sila party NPP ya ketemu por ada itang kecing bamburum jong presiden jong ke WPP mentah iba Arden Milar Basayumay yang aku mesti nga mali tupor mat inyo wainru ya kinang silong chong kamau kundu hakawai kicing yalang HSPDP UDP borok ya mali ngidon haying presiden rangba ubalaklatno naga party UDP jogi Dr. Don yung ngami tu ya kinang mau kundu hindrai mata iwan di sini yung paiba buat yang parti kecung hoy dan mula-mula kiba keren ya kedatsing iba ada nilai nongkong nang tay naga parti komun independen hak benongkong hak kabar yele naga parti UDP bana ijob balai naga HSPDP basau ilay kan ba sangkay hakabay election na soyom na party kongres ya kendulang ba nga hakaway kukumon platform bat hadir iseng na party lejong lada chin iba aden enne haka party emda thaw ya party lejong matray ka party sing rulum ninyo khambun kiya mali ngidon Khatarmot kia mali apo ke parti UDP. Jenda ila tahu tu por. Jenda idona ke parti. Semua tu cimot lang. Ninjo kampun kia mali na ke parti kesingrulu. Oh kendian. Paisa ke parti kebai bapai idon mentah. Hum bakaran usau samaran ba mana. Sawai tersan guru sipau guru ngong sipau senang pila penjom nganculit terwahi lidi bak menjodoh bawan pantit ini nak henry perhat himubi kata kesan sipau guru henry perhat himubi ya kecing kriap lama cobi ya ke parti PDF apa kipat bak com kemau guru kira pencob ini pasti. Hoy, hak kecing sisa, hak beri buat ke MDC election. Ngem dadai than ban keren ya kata ki scheme, harai kumbalong muta. Pidan ko, pi pencob yang hawar cet acar nai, kumbang MDC hak tu por. Niyo ya kata direct funding nang tayong na dari ada State Council kabagi kot at 13 finance at 4 kabangapan kung deputy CM sa bat penjob dan burom yaw badukan sing naga party UDP ha District Council kumulong mata kiladon skin dan mo badang iyo CM mo biang nakatrur UMDC iyo scheme hagi beri hantay po ka District Council
ngong tam upamat ubas luto. Boleh nga kersyaan yung iba